College Bune Fibro Session Pat, Tekane Kalong Kaching Petip Nam Ta Kitu Kibakwa Ban Lake Pule Yakaneka course DLED 2-year Diploma in Elementary Education DLED program Nam Ta Usnem Arjar Arpsau Adu Arjar Arpendriu Makade Asnem Tekane Kade Nam Ta Kitu Kibakwa Ban Long Nohikai Ban Hikai Nam Ta Class 8 Chapo Mamo Pijabron Kambe Yakade DLED Menta Kalong compulsory Kitu Kibong Petip Lada Pikwa Ban Lek Long Nohikai Te Pihaban Pule Pendep Yakane Kade Arsnem kade jupuli haban lek kelas ma omde ban yo online te kane hab lek kelas bej bro Arsnem te nagamta kitu kwa ban lek puli te nakaliang jong ke office DRT jong sarkar jong meklia kala code application biang mak set code manusnem la code application biang ban apply nam ta kane nam ta kitu kwa ban lek puli nam ta negakus haki dayat ki badon haki jong jong district ma kidon district mo padon mentaro toma haki tu district ki badon kedon ki dayat te inyo ban nek pulih hang tu te nam ta kitu buka ban nek pulih sampai ke video berikut an batai jinon kam ye bede berkene te pin hable kumno la ko ban apply nam ta ke bro bede berkene te nam ta kane ban apply kade ban apply online no kan mau ha om don apply re apply online be ning ba ka website makeeducation.gov.in te sa check kane ka website te minta bede kampat don te sa check kaden la shai ne shibet ne la shisiru upshua ada kampat don te kan sami hi apo ke website kemudian ban apply kan sa don hi ki instruction ban batai kemudian ban apply te ki jinon kam na kata kane kalong ba ka minimum qualification ka ban long bai class 12 pass phaban pass ke class 12 te ka percentage namta ki SC/ST ka dem long 100% te namta ki general ka dai 100% kan mau paham oh ki bala cross ya ka 100% sejrong la ban apply namta kane ka course DLED te namta kane kan don ke entrance wa basa don saka counseling kun ba phap tho ke exam kan sa counseling te ka por ba apply ru kan mau ba hiyo ban apply tang ha ka jong ka district phnam yo ari ban apply ha ka district ka jong ki we bat phap an submit ru ya ka epic ka jong phi kan page ket kum ka epic jong phi ma voters ID ka jong phi te lada phi na west phap apply hi na west phmla ara ban apply chapo east te lada phi na po eastern west ne na south west mar ba kimpat don dayat te phap apply chapo west khasi hill kan mau ki district ibang padon te phap page ka district ba nang hablang pormensua te phap apply itu ki bede na jantia ki apply be po jantia kimla are ban apply sha khasi hill nane ki bede na khasi hill is khasi hill kimla are ban apply shari boy te phap apply be kat kum ka epic ka jong phi voters ID jong phi kan page kat kum ka to phimla mla ban apply ka jong ki we tenang kam ta kam ne ka by registration by apply ka de shispa tengka nam ta ki SC/ST te nam ta ki general ka de arspa tengka marwe te kan mau ba te katarik ban apply la apply na do apply tarik mun menta kasngi tang ba hapo ka website kam don menta ban apply te sa check la shai ne la singiru ban apply maka last date kan dai new tarik ujun san ba jajan mit new tarik jong jun mat ke exam ru kin sa pentip bat kin sa admit card ru hobanai jun ni kin sa pelong hobanai jun ni te pinap up hadu u banai jun bat pinap check be hapo ka website makeeducation.gov.in kin pentip be dalam ba ka website kin nom pa message kinom pa ere phaban check ba hapo website nam ta ging tip ya de bakane la ka de exam ne la ka de ka man ai admit card ne nam ta gi baro nam ta kane te kanon swak entrance exam te ka sadan sa counseling tenam ta ka entrance exam ru kin jit be block wise mau kan mau block wise suba haki district kum ka west ka sel kan don lightly ki district ka ju te kin divide ya kata ka state kala ka don san post set kin divide de kita gi number block kan tali ki block don temut kat kum ka block kia divide gi sit tenalor kata ru kan don 5% kuota seat nam ta ki PWD candidate but nam ta ki PWD candidate kinam kam ban siwe mo free non kam te giwe bede kade shispa tengka bari general kade arspa tengka kan mau bahaya kata but kas nem ban apply ban apply kade adu khat pras nem hadu live ars nem ngadap kuntup lang bat ka age relaxation ma khat pra hadu live ars nem kade kat pra hadu ar punyau plus sans nem kade kat pra hadu live ars nem te baro kini kade online bet mau ban apply online kan mau ha te laradon ki barang up result mentaru jong kelas 12 kila ban apply tang bahadu ban ade counseling bade pila ade ban yo no ka result ki baro nam ta kane hane laong ba selection will be done in order of merit as per Meghalaya government reservation policy katu tekan long begum tui dan kam ban batai tenam ta ki kumno ban apply online phaban le be sekane website makeeducation.gov.in
desa kepej hang tu teng sabu rapo description sa check sa let hang tu teba mentah kesni pada kampat don desa check kadin la shai ni la sngi saya let ban check man kapor nam ta kani kan mau ba te sapen krek bahan no menta nam ta ka nega exam ada ku ban yo mar kadon so ka exam dan kasadana counseling kin geli jengeli ketu kapor ban counseling dan sami ka merit list pada ka list mi kandidat takma kin jit bej block wise mau pide na ka block ayu te nang kata ka block kin divide ya kin number of set kidon shu kadon kidon kidayat kibadon shis pak set kaka ayu te 100% kadin nam ta ki PWD te the rest pada kin ya divide pada ya katu ka set ka ba tang tam bat ki block kan radon shipotali ki block kin ya divide ya ki set ki block một ba kan long equal baik ki blocks lara giyo mar prasit kawe ka block dan mar shpo set ro kawe ka block ya kita ki badon shispa set te kumta hi ba naga tu ka block niyo baik kita lara kiyo dunaru kin yo baik kituhin mar bagi dei naga jong ka block ka jong ki kin abi block wise hang lel dap ong lupa ba kin jit baik block wise te sedakan mau kata kitu bawa ban apply nam ta kan ka DLED course ka ba asnem bat kan dei baik ban apply ka di online ka kelas bede hablet offline hablet kelas bede bro arsnem markidon gi bakali ta karawang haban pensyai te tangkin gi nyuptip kublesubun